kamtam lele kene ka por election menta U General Secretary ka UDP uba Jamino Mautho ulas ngawlingo baka jingsam ya ka scheme focus kadai na kabenta kinong rep Henry wat hasorru ki yo ekanika scheme ki bamday kinong rep. Laban kadaw baka scheme focus kadai ka scheme na kabenta kinong rep bakin la ban seng la ni ban penhe yala ka kam la jong ka baka sorkar ka ay man kinong rep san hajar tingka. Habakran hakakat santarik uno pra arhajar arpuar uba Jamino uloong bakani kalong tang kajing penbiet ikipad ba tang hakapor election. Kalong no kumbathiet iki vote kipad ba uloong. Balada ka sorkar MDA ka ay sigitu kinong rap hasor kadai ka kamram ka sorkar ban pensyay kimat lani ki jingtmu Henry yo kalong tang kajing pensep ay ya kapisa. magabang bakit ay kata mo namar ba noong ba kamtam lele kene ka por election menta ngai iba te kia lummi kita ki form kia shimnya ke keteng jo ki brio te ngam itu itasho mo te ngam kwa kan ba kan ka scheme in pentrikam ha galimti ka bomdai kan la pentrikam ha kom ka badai mo maka jing tu ka objective jo kan scheme lu kan long ka basyai kan te hendre mangiru ki bayakun election teng ni siam jing e kan ban matai mo yu pat baru te ngin kwa ba kan ni kan long kum ka wei pada ka kabut akan yang jong sarkar mo ban kring ya ki voters kan syukwa ban pen kan mau hande ba kala don ke por ke ba mensuaru aki por ke ba mensuar nak yang jong sarkar ke bla lit no aku tu ke poru ka don ni ke jing ai pisa ya ki brio san hajar ngadap ke election pada ka boycott boisla nak bang ba gitu ki brio ki haban siu biang ni ke pisa dekat bat kasut dekat bat ke interest tingim kwa kan ba ki brio mo ki nak hagan ka apot kan ka por election ti sim nak sim ba yo ba yo ai te sim nak sim nak dap ke election pada yo poi ki kot isla nak bang ban ong ba haban siu biang ba ka de ka luon ti kum ta kan long kini ki kwa ban syagen namar ngim kwa ban bu yu pan ba ke jing e ban ngim kwa ba ka sarkar kan yalam baklah kan yu pan ba kan Kading sam bisa por election de kata bedi abang ni akren haga ba ide ber election mo ni ba ro kata nadu ki por ko mensua hadu menta ni akren sani satai ni akren ki meeting mo baper bangi ong ni ki ba men smo ha mo men husiar nak ni kajing siapen bid haga bor jong pisah tang haga por election namar ka kam sensyar kadar kade ka kamba kamsan ketika kam kebangin sandur di kalawai jong ki kun ki keti ki jongi kam de ka kam kebangin cuya lek kai bangin cuya tiet ki brio da kam dia bada kam tai de ngi cuya kren ma barbor ka bai de bad ka bor jong ka pisah namar ba ka pisah hi kan penjot kan pentren yangi kum ka chat brio yangi kum ka state namar ba lada ngi abiet tang ya ka pisah ka por election nala de election pada kalong kum no pi ngai I kan ke jingeram kalong tanga ka por election ben na poi ka por election ai pisa by school ai pisa by court ai pisa by picnic ai pisa mo bat mum ta ter tengah bu ke jingkeli kan ai pisa by school tang sisian ka san snam sa boleh ai pisa by school man ka snap boleh tang sisian ka san snap to sa ka weru ki oma ki don ki nong yalam ki yaram ki beduk oh ini ki nong bayaram ki beduk to ki ai ki san spa syajar ki ong yaram ki beduk kecing keli ki jonga pede kalong akan ki celah ke juni lada ki nong yalam ki ong ba ki yaram ki beduk ti beli ki beduk pede ki saduk sa akan ki celah juni kadang mi usnam nang bon ki BPL ki duk ki saduk sa menong yaram ki beduk te kentiu ya kom im ki jong ki kan amdei ketuka pisah ka ba ai tang ka por election kan nomor ketuka pisah ka ba ai ka por election ka detang aka shikleman di kumno pada kin besar ki kun ki joki kumno kin pendam ki yang sem joki kumno kin pensiong school ki kun ki joki kin pendam ka baham ka di ka kum sem macam terser di kan dia ke ba
ni haban bu ba kan ke jengkeli piting kwa i pan ba mo undum sha ben bet kan akum kan ke por kan kum ba long menta mo de ke por election long i haban su thu ba ke jengkeli ke long ba pi ong pi rap i beduk te beli ke beduk ba de ke sa duk sa kan badang mi ke sngi kan badang mi ke por ke snang ma kan ke jela ke jungi ngai i kita ke BPL ru ke nang nang bun mo apa pi rap i beduk te tamu BPL ade banduna kan kemudian ya Rob ibaduk tang gitu di ai pisah ke por election sisi na san senem di kemudian long ngim ngoy ha setia bang kwa ban appeal ya ki pan pa nong shong snong kam tam akan ke election ke pemerintah kumbang itu appeal man ke election mo makin husiar mo nakini ke jingpen bin ke por election ban nakala ke jong kiru makin ya perkhan arsian lai sien ke shwa bakin support ino shwa bakin ya tabut namat ba kumang ong mentan ka kam sensyar kadar kalau ke kaliga kamba kamsan kaman sandur ya kalau we jong ke jat benriu ke jungi jong ke state ke jungi jong ki kun ki kti ke jungi di larangi bakla hangne de ka tambut ha jaka ba ke jela ke jungi kan ki arsut selor ha ka be di bat ki kam penroi ha ka be di bat ka imlang ka salang mo ninang nang hiar kan tingim kwa bakan long